apaan ini? Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum, halo teman-teman. Ketemu lagi sama Ye Jamil ondel-ondel yang cantik jelite. Teman-teman, tadi pagi teman-teman lagi jalan-jalan ke pasar kaget. Ayo ketemu ondel-ondel lagi marah-marah teman-teman. Katanya sih pengen minta dibeliin balon karakter tapi kagak dikasih. Haha, kasihan bener ya. Padi penasaran pan? Jusnya lihat aja nih videonya. Lagi jalan-jalan pagi nih teman-teman, pengen ke stadion Pakansari. Haha, widih. Tapi tak dulu dah teman-teman. Kayaknya Ayo ngedenger suara lagu ondel-ondel. Iya bener no, pan. Ade ondel-ondel. Kita tungguin di mari aja nyoh teman-teman. No, dia pan lagi jalan mengarah kemari. Pak. Dah malam hadap sono. Satu lagi di seberangnya ada ondel-ondel juga no teman-teman. Mukanya coklat. Nah, ini nih Simponi nih aja yang kita tungguin. Yang ono mah jauh. Empok. Abang. Lah masih muter-muter aja no si abang. Nimponi nih. Pak. Siapa ya yang manggil Aye? Pak. Si Impono manggilin Aye apa bukan ya? Manggilin Aye kayaknya ya. Dah Simpo dipanggilin. Pak. Iya. Empo manggil Aye apa ya? Nah iya po. Dipanggilin dari tadi, jalannya lama bener malah tengah-tengah. Iya. Kenapa po sih manggil-manggil Aye? Jogetnya. Kagak po. Aye lagi sebel banget ini. Kenapa po? Lah iya, habisan tadi Aye minta beliin balonnya Bang Imron ono di sono, kagak dibeliin ono sama si abang. Payah bener Aye jadi kesel. Ya Allah po, timbang balon dong emang po bocah mintanya beliin balon segala lagi. Lah tapi kan balonnya lucu-lucu po, bentuk-bentuk begitu Aye jadi kepengenan po. Tentunya balon karakter. Iya, pokoknya Aye mah sebel banget dah. Makanya Aye kagak mood pengen joget gak kagak mau ini. Ya udah po, Aye mau pulang aja deh ya po ya. Dah, gitu doang po. Lah iya, habis Aye masih kesel bener deh po. Lagi sebel nih Aye. Aye mau pulang aja ya. Dadah. Ampun dah. Sabar po. Bang beli balon bang. Lalu dia minta ame abangnya. Teman-teman, si Impo kebanyakan nonton YouTube kayaknya keseringan nontonin balon karakter jadi kepengen dia padahal udah gede gitu ya. Ya ampun, si Impo lucu banget po. Teman-teman kita jalan lagi. Lah di sana ada ondel-ondel lagi teman-teman lagi joget. Tapi videonya besok aja lagi ya teman.